برای شوانین هیجا شری آذربایجانی و ارمنستانی که رو جبا سرکه جهانیه پارلمانتوی ارمنستانی روستم باکویان جه اریوانی الگلمنه دنباش که روستم دست پیکه ده وی پرسی جه تبه پرسم گلو روشا شر نهال سر عرضی چاوایه جبرگو آگاهداری براستی کیم دگهن مدیا روشا شر چاوایه که روستم روشا شر گله کی گرانه و اوان هر سه روزادا گله جماعت ارمنستان سیویل جهادی قره آذربایجان اشعالیه خو او دکه باجارا دخه گندا دخه بمب باران دکه و ویگا ویجی سر سینور و یا نزیک سینور جی آذربایجان اریشی جماعت سیویل دکه و بمب باران دکه گله بیجم هر سه روزادا نبیه وعدک نبیه چند ساعت یا ساعتک که شهر به سکناندنه شهر سه روزه بردوامه و وان هر سه روزادا روز به روزه را گرانده به کەک روستەم نها ئەف سێ ڕۆژن شەر بەردەوام دکە تورکیە ji aliyê Ermenistanê ve tê gotin ku Tirkiye bi awayekî aktiv di vî şerî de cih digire heta çekdarên Tirkiye hene xelk ji opozisyona Sûriye anîne wê derê çekdarên wan vê babetê tu çawa dinirxîne kek Rûstem wekî parlamenterekî parlamentoya Ermenistanê ما هنزانن او گوتن نجی باد لبانه راستی عسکری ترکیه جی به صورت عسکری آذربایجان هم مقابلی ارمنستان شهر دکن و سوریه جی گل تروریست آنین آذربایجانی و امگره بیجن ارمنستان نه تنی بر آذربایجان دکه شهر ویگا به ارمنستان هم بری ترکیه دکه شهر ترکیه جیج آلی خواه لیبیای و سوریای گله تروریستین داعش و تروریستین اپوزیسیون سوریای آنی نورد همی خواه دکنه شهر وی آلی و گرم بیجن شهر نوبرا ارمنستانی و ترکیه اگر شهر نوبرا ارمنستانی و آذربایجان بیا گله جارا ما دایه ایزبات کرنه ارمنستان دایه ایزبات کرنه که وان شهردا کنگ ارمنستان و آذربایجانن عسکر آذربایجان گلکی لس پاجدا و تکشه و پاجدا دروه ایجار ام دوینن نقشه کی باشقه که صورت ترکیه ده کفشه لبی شهری دا که روستم نها وزیر درباره ترکیه مولود چاوشوغلو ایرو دست نشان کرد یک بابت هەیە و ئاگر بەس چێ ببە لازمە ئەرمەنستان ji xaka Nagorno Karabakh derbike ve radestî Azerbaycanê bike çare bes ev yekê ye. Gelo Ermenistan vê yekê qebûl dike kek Rûstem? Mamozanin Ermenistan seraxa xwe ye. Ew Qarabaxa Ortakiya yan hunça dibêjin Nagorno Karabakh ew ارد ارمنستانه او ولات ارمنستانه و ترکیه امزانن مرم ترکیه پر دور دچه ترکیه تخوازه لویو توبراخی دا اواتا خواه زیده که و او آلیکاریا بلای خواهی توک آذربایجان دکه که او بکاربن لبر ارمنستان دا جی گل پروبلم و پرسا چه بکن و تخوازن ارد پارک ارد ارمنستانش دست ارمنیا بگیرن لی اف نه نورماله و نه قبول کردنش عالی ملت ناونتویî jî عالی دولت ناونتویî jî و دوی گره هر ولاتک هر دولتک و تشکیلات ناونتویî jî گره ایریش آذربایجان کیژان صورت ترکیه گره سوژدار که و روژه که زود همو خواتی بده خواتی بلکی وی شهری بدنه سکناندنه کک روستم نها پرسکری که دناف بینا ارمنیا و آذربایجانی ده ترکیه وکی ولاته کی
piştgiriyekî temamwekî aliyekî şer divî şerî de tev digere. Lê Rûsya ku hevpeymanê Ermenistanê bi hevpeymaniya Minsk alîkariyeke ku ji bo Ermenistanê diyar kirî li ser erdê xuya nakê di raya giştî de ne duwarê dîplomatî de ne li ser erdê jî piştgiriyeke Rûsya eşkere bo Ermenistanê xuya nake. Sebeba vê yekê çi ye? Sedema vê yekê çi ye kek Rûstem Bakuyan? Keko Rûsava yan Rûsyayê ve girêdayî gere em bêjin qerarekî wa heye. Divê tu gere hêzê te qewat bin, tu bikarî wê berxwedanê bikî ku ew dijmin nekeve erdê te. Herke em gumana xwe bidine ser welatên mayîn, welatên Sîsya, divê wî wextî em ê bidine der. Ermenistanê 100 sal pêş de gumana xwe da ser dewletên navnetewî, komkujî hate serê Ermena. Divê îro jî Ermen gere xwe miqatî xwe bin û her dewletê Sîsya jî dewleta Rûsyayê her wê alîkariyê bike, wê alîkariyê bike. Biratîna bera Ermenistanê û Rûsyayê de hene. Divê vê pirsê cava vê pirsê negere em bidin, cava vê pirsê gere Rûsya bide. Gelo çima hetanî vê gavê pêştirî alametiya tiştekî dinê bela nekir yan alîkarîk nekir yan ev şer ne destekdandinê. Digere bêjim îro parlamenta Rûsyayê alametî bela kir ku ev şer gelekî bilez gere bê seknandinê. Kek Rûstem ev daxwaza ku Rûsya kiriye ji alî Civata Navneteweyî jî tê kirin, ji alî Antonio Guterres Sekreterî Giştiyê Neteweyîn yek girtî, ji alî Angela Merkel, ji alî Yekîtiya Ewropa ve ku ev şer bê rawestandin sê roja şer dewam dike şerekî giran e li gora behweriya we vekî Parlamentoya Ermenistanê jî şer dê ber bi kû ve biçê gelo şer demekî nêzik de dê bê rawestandin an dê berdewam bike nirxandina ve agahdariên we li ser babetê çî nekek Rûstem.